je munsi twakijijwe twafukoza amasengesho y'iminsi 3 amanywa n'ijoro ngo tuzagera ku munsi wa kabiri wa mbere wa kabiri wa gatatu bw'itondo bankucenza gatoye nkugiye koga biruka nkambwira mukecuru ngaye karabaye bankungirira neza naragarutse namagaruka nikiyo kimeze kiresha nkuko nari mfite imbaraga nyinshi ariko uno munsi icyo ndiki kibazo cyanje cyo kudafunga no kugira gute narabyitojeje nanamenye naho natsindiwe nimba umusirikare agera ku ntsinzi nimba umuganga agera ku ntsinzi Imana ngo wamana we sibyo wahera naringiye gufunga ari amafungo y'iminsi y'amasaha 5 arahagije imbere y'Imana. Semena amen. Nimba bita icyo bita gutoza impamvu nuko turi mu gushaka kwigira abakuru tutaratojejwe ngo tunyure muri training. Niba mu gitondo ariko muzi umuntu yapanda amasengesho azamarara bitotsi ijoro ko buriko ndacavuba none watangira kera saa 5 ukazumva wazona umwana atambukanye umugati kwa mutangira kugura amacandwe menshi mu kanwa nibikunanira uzo tukazapfa kujya utarabwira Imana uyibwire ngo sinokushingaga barugondera none uzompeza izindi imbaraga hamwe n'isori n'imbaraga z'Imana uzogeda saa 7 ejo bundi hamwe n'Imana n'ubushake n'umutima ubifiti uzageda amasaha 12 ejo bundi kandi ibyagutsinze byarangiza kugutsinda ukabigerageza inshuro 3 cyangwa 4 byanga byakunda ugomba kubishobora nawe ariko twishwe n'abantu batubesha je munsi twakijijwe nico kigora umuntu azagiye atangira akaza yumva ngo se Imana bite igira neza kujya bitandatu bakicaritse kugira ngo urangize naho ibyubu ibyahano nukujya gace ukagenda witeguye kugwara waguze n'imiti bigore by'amezi 3 nibwo buzima abantu bakeneye ibintu byose gusa ngo bagubwe neza. Sameni amen. Yama uriya mukecuru yaragowe yari yaraburiwe yari yarabuze aho yerekera ariko ntiyacika indege saa 11 za mu gitondo akabyuka ngo adasanga wa mwami w'inabi ngo yagiye ku kazi atamukumbuye agahinda kamwishe ivumbi rya kitenge ryamurenze kamambiri kare kubita umukungu kazugera ngahangaha yahinduye iburuze bwari bwije cyane wiwe yashika kaza atangira gukarabira aho hafi ngo nawe agaragara nk'umunyamugi yarangiza akamubwira ngo ko wa mugore we ninda wakurangiye iwanje wandushiwe ninda wakurangiye iwanje wamuteka mutwe ninda wakubwiye ngo uzanzanira akavuye mu mudugudu wanje agasohoka abantu bamwe gucibwa intege n'umubwira ijambo ritari ryiza murimo kwanga ibirungo byo mu bwami murimo kwanga ibirungo bantu bakeneye ngo b'amapondesi inyanya z'ikizungu ibigori by'ikizungu zameza ye Hallelujah.
ubundi reka Paul aje kudufasha ubuhanuzi bwa Ezekiyeli ibice 47 umurongo wa 6 bihangana ugeze ku murongo wa 12 nabiciyemo naza ntabwo tubasome hose ariko ku mpamvu z'umwanya niturangiza turasubira dusome ariya teme y'igiteraniri ubuhanuzi nimba ufite intagatifu nushake ari ukoresha mu buhanuzi bwa Ezekiyeli ndetse hose Ezekiyeli Bibiliya ntagatifu Ezekiyeli 47 no kuri 6 haravuga ngo nuko arambwira ati yego mwana w'umuntu urabibonye se hanyuma aranjana angeza ku nkombe y'umugezi yego igihe mpindukiye mbona ku nkombe zombi z'umugezi hari ibiti byinshi cyane yego wa muntu arambwira ati ariya amazi aratemba agana mu ntara y'Iburasirazuba akamanukira muri Araba maze akiroha mu nyanja y'umunyu yamara kuyirohamo amazi yayo agahinduka meza. Amen. Ikinyabuzima cyose kizaba kiri aho muri uwo mugezi ikinyabuzima cyose kizaba kiraho uwo mugezi unyura kizabaho. Amafi azaba menshi cyane kuko aho ayo mazi yinjiye ayo ahasanze aba meza n'ubuzima buzasagambe aho uwo mugezi uzanyura hose. Yego. Abarobyi bazakikiza inkombe zawo kuva Inegadi kugera Inegarayemu bateze inshundura zabo kuko hazabamo amafi menshi cyane. Yego. Mbese nkayo mu nyanja nini. Nyamara ibishanga byawo n'inkuba zo ntibizasukurwa ahubwo bizarumbukamo umunyu. 12 Ku nkombe zombi z'umugezi hazamera amoko yose y'ibiti byera imbuto ziribwa. Yego. Amababi yabyo ntazigera arabirana n'imbuto zabyo ntizizahundura. Bizaja bihora byera ku kwezi. Yego. Bibikesha ayo mazi avubuka mu ngoro. Imbuto zabyo bazazirya naho amababi bayakuremo umuti. Amen. Amen. Ngasoma hajye twari dusoma Luka 18 umurongo wa mbere avuga ngo hanyuma abacira umugani. Yego. Abumvisha ko ari ngombwa gusenga iteka batarambirwa. Nuko aravuga ati mu mujyi umwe hari umucamanza utatinyaga Imana ntiyubahe n'abantu. Muri uwo mujyi hari n'umupfakazi wazaga kumubwira ati nkiranura n'uwo duhora tuburana. Yego. Amwirengagiza igihe kirekire. Ageze aho aribwira ati nubwo ndatinya Imana bwose kandi singire uwo nubaha, uriya mupfakazi wandembeje ngiye kumucira urubanza rwe rurangire areke guhora aza kumena umutwe. Nyagasani arongera ati nimwumve ibyo uwo mucamanza mubi avuga. Yego. Imana se yo yarangarana intore zayo ntizirengere kandi zitakambira amanywa nijoro. Ndabibabwiye izabarenganura vuba. Ariko se igihe umwana w'umuntu azazira azasanga hakiri ukumwemera ku isi? Urakoze cyane. Yesu ashimwe. Nasomye ahantu harehare abantu bo muri .com basigaye bakenera ibintu bigufi cyane. Rero mugira umutima mwiza
mubihuze n'ibitekerezo byanyu kugira ngo iryo jambo ribabere iryanyu. Amen. Uyu ni umunsi ugira kabiri turi hano cyangwa gatatu. Turashima abanyamasengesho badutekereje, by'ukuri twavuze ko ari umunezero mu bangana bacya bose bari Nairobi, natwe mukadutekerezamo. Imana iri mu ijuru ibaheze umugisha. Cya kabiri turashimira nanone ubuyobozi bwabemereye butatuzi. Ndatekereza kuko ntabwo hano narinzwi cyane, sofe bakiya tugenda duhurira nyine mu bitaramo n'ibiterane, ariko ukuba ngo gatuti karahenze gasigaye kagora, ariko biterwa n'abantu. Ushaka ukimana wowe ukimana, ushaka ugatanga ugatanga, ariko mwebwe mwagize umutima wo gatanga. Imana iri mu ijuru ibaheze umugisha. Ndashimira Pastor John turi kumwe, by'ukuri ari mu bantu batontera ikibazo, ari mu bantu baza bamfasha banyubaka, habe n'ubwo yobwiriza tugataha nta kibazo kiba gihari. Haleluya. Ndabisiguraho ejo ndashe ndasa nk'utarateye korasi nziza abandi bazakenera ngo turare, kandi nanje nari nkeneye kurara kuriya. Ndi mu bantu ndaragira inshingano nakaza nsibira kabiri ahantu kavano nkana kabiri mwasezereye saa 2 za nijoro, ariko kuko Salomo yaravuze ngo igihe n'igihe cyacyo, hari igihe gishobora gutuma umuntu agenda kare, ariko nubwo tutabanye mu gitondo ndizera ko John yabagaburiye neza kandi mwaguwe neza. Amen, amen. Minota baduhaye irahari, sinzi nimba tuyirenza cyangwa niba tutayirenza. Imanza gazabaye nisha, ariko urungurugo ntirunteye ubwoba. Ntayirenza ntabwo bafite, niyirenza ndatekereza kuko ushaka muhamagare polisi mubwire ngo ze imanza zabaye nisha, ariko urungurugo none sindutinye, ariko ntabwo ndi buyirenze kuko twaraganire bihagije, kandi kujina tujinira Imana nabyo ni byiza. Amen, amen. Naje gutekereza ugiye mutaguma gucamo ngo mubwe mucemo, mukakigira kimwe kikaba kiremereye gifite igitsibo n'igitsindo k'iminota 25 ibihagije kuba Kristo ngo babyine. Ari mu gutamika umuntu yaje gukanje n'igihe amize uramwatse mu mwanya, kandi mugashagura umwami umunezeza amase abantu bose kuri iyo ndi baba bafashwe, kandi abafashwe iyo bakije n'abandi baza bafatwa. 25 ku minota cyari ikibazo guheza abayumbi, ariko bakubisemo 5 ngo baje kugira igihe bogiye gukanja nyine bahinduye umusaya wundi ngo ati ngo nibakate mukanya bikiri ku rurimi ngo nibakate. Mose kumva je ndi bashobore, reka twihutishe ngo tujye gutsindagira mu wundi mwanya, tuzamuretse icyubahiro. Amen, amen. Abantu basigaye bashira imbere gutaha, kandi twaje bagira ngo tunezeze abantu amasaha yo gutaha. Yari yabahanguye ndagira ngo bujye mbere. Bacemani Yesu ashimwe. Ndagira ngo hanga muradupangiraho mu ikanisa. Dusigaye tuje mu kiriyo bagahita umuntu ukabona afite intimba ziramurenze, ariko bakazakenera ngo umuntu ngo wamubwiriza ngo akangana gutya, ngo nabo ngo bavuga ngo akangana gutya, ngo bama bataha none bakaneze. Nukuvuga ngo ikintu nyamukuru ni ugutaha kare. Icyo gisigaye kinyura abantu ukuntu uri dutaha kare, murama mutaha mwizihiwe cyane.
ariko ni byiza kuriya nabyo tuzamure data icyubahiro. Semena amen. Ijambo twasomye ni ijambo Yesu yaciye umugani ashaka kubwira abantu ngo be kurambirwa bahozeho. Ikintu cyitwa guhozaho ndagira muracyumva. Hari uwabivuze ndagira ngo umugani baravuze ngo asandi ngo yamaze amacungu y'abandi y'abagatolika ngo bamuheze yamahozaho asandi gusa. Aravuga ngo padi ukoze igitangaza, sindabona umuntu ugira neza nkawe, ngo banza undindire ngo uheze irindi. Arasura kandi ngo muheza irindi. Ako padi wavutse waturutse mu kihe gihugu? Ngo yamahozaho, ngo ahozeho igiti cyose arakirangiza. Ndagira ngo hamagaje umudamu ngo ari kuzana ibishambagara n'imifuko. Bivuga ngo ikintu cyose kiba mu guhozaho. Semena amen. Yesu ababwira guhozaho bagatitiriza ibisubizo bizoboneka. Ndashaka ngo twumve dutangiye kurangizaho ni ahandi no kurangiza nyine. Amen. Abacira uwo mugani warangize azana umugabo namutekereje sindamumenya. Umugabo udatinya Imana, utubaha Imana, ntatinye n'abantu. Iyo aje kuba ngo n'umuntu utubaha Imana ariko agatinya abantu, twari kuvuga ngo ni imfura. N'umubandi wujuje ibyangombwa. Sikuzagiza yari irahangaha. Kukugonga si igitangaza. Ariko aravuga ngo guhozaho no gutitiriza no kudacika intege. Ukizera ko runaka afite ibyawe, nubwo ari umugome, nubwo ari umutindi, nubwo adakunda abantu, nubwo adatinya Imana, ariko ugahora ku ijambo. Tuti kindu utarabona ikindi. Nibyo ashatse kubabwira. Semena amen. Warangize ababwira ko uwo mugabo uwo mudamu yaramutitirije. Ariko si gusaba serivisi biragoye ba. Twari tuje gushaka irangamuntu. Okay. Umwatinzi. Dakika ngo madame nawe abavugisha ngo turabonana tugaruse. Bari kumuzaza mwika. Ngo abantu bize muzaza mumenya gahunda turagiye. Uraza se ryari? Gosha wigiye hehe? Wamanutse ryari? Uko bikabera apfuye kera. Ariko uyu mukecuru Semena haleluya. Uko bamubwira kose n'urucantege bamubwira n'amazina bamwita, ntabwo yareba icyo yareba n'icyo uwamurenganije yari afite, kandi akamenya na nyiri ubushobozi. Ibyo nibyo bibiri gusa yari afite. Yari afite icyo abuze akamenya n'uwo kimuhesha, atitaye uko ameze n'uko aje avuga. Ariko none yari akanyiraje uwo mugabo yewe. Turega twebwe Pastor Pre kubera ngo kumenya ngagakiza nibi nyine batwambitse mundaza ngo guseka ukamugaseka kumugashaka ibitwenge ukafiseka. None umuntu Imana na Yesu bari bazi kuko atabazi atazi n'Imana yarameze gute? Nawe mwimagine umurebe uwo muntu kuko yarameze. Azanyegamiza mu gituza cye. Tuzamura Imana yashoboye. Haleluya. Barangiza Yesu aravuga ngo uwo mudamu kubera gutitiriza kwe no guhozaho kwe,
kwatumye wa mugabo ufite ijya miterere n'ijya myumvire ngo amuheze ibyo ashaka, ngo arangize arabahindukana aravuga ngo abasheri, none se jewe ku mutima mwiza w'undanga ko ndazanicana, ko nabaremye mbakunda, ko muza musenga nkabyumva, none se aho mubanda asubirije abandi jewe nzabura gute guheza intore zazirirwa zintakira ku manywa ningo muri magambo no kuvuga ngo se kubera iki mucika intege, kwa nini munafa, kubera iki bandugu zangu, kwa nini tuzamure data cyubahiro reka ubute iragushya oya nicyo bakunda, abantu bakunda genda uri ukanyarashe nawe yagize imico baza bakurira samani haleluya. Yesu arababwira ngo ni ukuri zazirengera, ariko naje akabazo mfite, ningaruka kubasubiza nzasanga kwizera ko kwibarimwo ngaho ruzingiye, ngaho aho niho ari mu kuva ari amakuru ngo se ngo Imana y'umurenge ngo gute byagenze, ngo se ko twadusenga ngo tukatwumva kwizera kuracyarimo kuracyarimo ngiye gusimbira hariya kuri pasi ndize akagufatwa n'igitangaza. Semeni haleluya cyane, amen. Tuwe nkabwira data duke Imana yacu hari aho yavuze Yesu aravuga ngo umubyeyi ngo yakwibagirwa umwana we, kandi naje gusanga umwana ni igitangaza. Twarabivuze na gatanu umwana, yeme abantu bagira ibindi, ariko ibintu bijanye n'umwana Imana iri mu ijuru usubiza abantu batarabona abana n'abafite amezi nkangahe bataragira icyizere, ariko umwana ni mwiza ba ariko umwana ariko Yesu aravuga ngo umubyeyi Nyabambe na Paulo barashobora kwibagirwa abana babo, ariko jewe habibaze kandi ntibishoboka habe nabuke. Aravuga ngo se ninde umwana yari yasaba umutsima akamuzanira ibuyengeshi rinini? Hari wari babikora? Habe nabikora abapangayi bazasigara umutima bahana. Abapangayi barababaye buriya bazehe nuko mwe mwagiye ku kazi, ariko abapangayi bazaba barakurisha. Ngo hari umwe bafashe ubugari bakaza ibuye, umugore yari yahaye akazi kanini, ngo akazagenda afata ubugari akawutera nyine kwibuyengeshi gashiraho. Umwana w'abandi yarakumanyura kumva yakize, agakuraho intore imwe, arasura arabaza ngo ese ngo hari umwana yari yasaba ifi ngo akamuzanira akagusha ifuhizi, kubera inabi ukagenda ukabika amafuhizi mu nzu amadacira inyeri. Umwana nagusaba kwa ngo mami ataka fishi, ukamuzana ifuhizi ukazoyizana. Aravuga ngo ntimwobikora kandi muri babi, muri aba bandi muza munyiba icyacumi, muza mugambanirana, muza mupfobya ibihari. Ariko abana banyu mugomba kubagirira neza. Ngo turangize kuri iryo jambo nari mbaye mvuga 5 semene haleluya. Aravuga ngo twaravuze ngo isano niryo rizarituma umuntu amenya gusenga.
tubona mukuru wa papa isano ryawe n'umwana wawe niryo ribahujije sa amagambo mwana kana ngo dadi wakungura inzobe reka baje sa amagambo ni sano n'amaraso n'umuvukano ariko isano zari hengama murebe ko ramuri hengambere kuri gasita dore ukubunyine bageze gucyo kubera isano nuko abone kuri gasita ngahamagara se batunze yari namwungeri nkabegera nkavango yeme ngahega nimwe washyuye mikarasi ngahega nakoze ibitangazaga ngahega ubure kuburana ariko isano n'igitangaza isano niryo reza rihesha umuntu gusenga niryo reza rihesha umuntu kudacika intege ninde wari wacika intege ariko kumwe n'abana biwe bari kumwe abana ndabahararutse umwabana ndabahararutse gutsomba nkaba ariko bazababivuga babandi hari abavyeyi ngo bazavuga ngo gutsomba nkagenda kuriya nawe ntubamenye kwiga amasomo yo kurera bunyina abana amashuri meza nayo kuva umwana akaza kukurira hanga avuye ku ishuri gwahobera undagahagarara mu mutwe dadi bagakwega uzogura indege ryari itonde niturema nta kibazo dadi none imodoka yacu abandi ko itonde nimva gusohoka hangaha ndakora igitangaza ariko isano rizari sezeranya ba ndabaramiye no kwa masezeranya umwana inzu kandi nawe atanaga n'izi kibanza ariko isano nigeza ba tuzamure data cyubahiro semene haleluya yarababwiye ngo ibindi byo murashobora gucoka murashobora kuruha ariko nimumenya yuko amaraso navuye yabahinduka ubugingo buhoraho mukamenya ko ayo maraso yavuye ku bwanyu asa tikana birobera sikoza vumiringa ariko litugere rumbashi tuzorivuga rega sindataha muri kibura no kivu irubumbashi gutya reka sikolwezi niho zabashinze paruwasi iringara tugarukira aho ngaho sameni haleluya isano twaravuze ngo isano niryo riza rihesha umuntu kumvirwa n'Imana niryo rituma yumva presence y'Imana presence ariko ubuzima bwumva Imana ni bwiza ba ariko ubuzima bwumva Imana ni bwiza ba ariko ubuzima bwumva Imana ni bwiza ba ariko ubuzima bwumva Imana uza gufunga amabuto tuzamure data cyubahiro haleluya aravuga ngo si umwana w'umuntu nagaruka ko mbaye mbona kwinginga kwanyu nkumva njewe gutaga kwanyu ndakumva ariko umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukibarimo ariko kwizera ari kwizaba nishaka sinavuga biriya nige kuvuga nari nabyo ndavuga hejuru mu marogo wamenye amasengesho ariko ubuzima bwumva Imana ni bwiza ba Habakuki yumvishije Imana ngo arangize yamahaguruka adakukanwa gasumba utonde aravuga ngo zahagara ku munara aravuga ngo naho umutini ngutotoha inzabibu ndizera imbuto amashoba kayashorera ariko ubuzima bwumva Imana ni bwiza ba seme ko mwikomeje ko nukumva Imana gusa nimuzamure data cyubahiro seme amen abasa abaskofu nimwe nkabagirira data tuki haleluya
Semeni amen. Amen. Uriya neza ngayo umuyumbuzi usirimba adahayumva Imana. Kubahatisha ngo reka ngo tubane turebukire, reka kwica ukuguru kwawe nabi, reka kuzamura. Nutumva Imana igagaze kararamba, ariko nuyumva ariko ndibusohoka siko neza mbere nka John gute kutonda kuri asaza bakanga aya none stage wifatishije. Naje ngira ikindi twicaye no ceceka mukabura ukuntu mumvugisha, nzanje ceka nk'uko manga ngaceceka ndagusubiza, ariko nagera ahangaha nanje simbizi zamfatwa tuzamure data cyubahiro. Semena amen. Amen. Ubuzima bwumva Imana nzagaruka, ariko se nzasanga mukicumva Imana, muzumva Imana, niza n'igisubizo muzabyumva, niba sezeranya muzabyumva. Hari umukobwa umwe ngo yakaza yegereza abashitsi akavanga na tuhasangana ngona amatsina ngona maringo ngo usima tosima kandi gakuri haruguru hari abo muti wa stress ngo nabashitsi baba ngo kuri none ngo twawe n'ubwoko bw'Imana w'intekerezo z'isi ngo zirahunga nuko cyane mu kwanga mucyanga n'abo stress n'intekerezo z'isi sanga umuntu aramukwa amasinda umugabo kaciro w'inzoba kamas uwo mukobwa ngo abakukubita gutya ngo arakubita gutya ngo baramucokora baravuga ngo wewe uzovuza ipenda umupaka ngo arangiza atera commentaire akuta gafurazi bene cy'itangaza aravuga ngo nubwo abagabo bose nubwo abahungu bose ngo boshaka n'abakobwa ngo gasaga kanje nyine kwisi mu bumbe w'isi ngo sinzangira ubwoba ngo kubera ko kuzi Imana ngo yakuye umugabo mu gitaka ngo nomara kwiyegereza abashitsi twamara kuvugana nayo ungayibwira ngo atora igitaka undemere nk'umugabo nomara umuhumekera mu mpeza shake ngaba abantu Imana ishaka ngabo abantu Imana ishaka naho abangaba bamwe muri mukurira mufite ukwezi kumwe muratwita ngo amezi angahe muri mu gutangaza Imana yo neretswe jewe nzanerekwa ibiganiro byo mu ijuru bahe baganira ku bantu bino sino kwereka pepu wapi pepu ni y'abandi cyangwa amadosiye wapi nzanerekwa gusiyo bahe baganira abagabo bino iyo bageze mu kagoroba ko kuganira hejuru y'amakuru yino nzanama ntwagwa namara gutwagwa tukabicaramo bamara akabango dore ngo rero uriya mugabo umukamumba ngure kuntu yihebye ngo kandi ngo karavuga ngo ntazagenda ngo kandi kuriya musije wo mukuru yarari ngo zagenda tengeraho wageze gute akaba naje ngabanda reze nuriya ndamuzi ni wacu muco hagati pasiteri nawe kuriye niko bimeze namara kaje gutangaraga uyu muntu yafashwe n'amarangamutima yiwe bakambwira ngo yareka ngo na Abrahamu ngo byigeze kumubaho ngo akazimira ngo ariko tukamubwira ngo nuzoza wumva birapfuye ngo uzoza uje kubara inyenyeri usohoka uje hanze utangira ubare ngo Imana itaho tatena. Semena amen cyane haleluya. Imana buriya ndikunda ari ni salamu bandumye barambwe yo kurasinga n'amafaranga cyane kunda kwizera kuruta amafaranga undi bakunda abagabo amafaranga ndetse n'abafite ifunguzo bazuzuguzuye abo twishimira ngo iwe ngo azayishimira ngo abantu gusa bizeye ngo bazava ngo iwacu buracya bashika abaje baririmba ko bango naho umuti utotoha cyangwa karirimba ngo ahari kurira ngo korarira umuntu nijoro ngo ariko mu gitondo imbondo zikama ariko ivyiringiro ni byiza tuzamure data cyubahiro. Semeni haleluya.
ngira ibyiringiro muri jewe abanyamudugudu bonye uri wanje baba bumva mbaye ndira baje kugaruka bagasangayo nasubijwe uko habe nuko ko natekeza yuko ndaje kurangiza pastor ndize nasubijwe cakindi cyari kukoma uko nuko habe nubwo bitaba tubara gusezerana bishoboka nibitanakunda turarija gushika mu rugo nuko ubuzima bwanje nabutreninze nabutojije kwizi niyo najyamye ndavuga ngo man mbaye njyamye ga nuzanaga ibisubizo ungoreho kazuka ariko ibyiringiro ni byiza nivyo Paulo yaravuze ngo bimeze nk'igitsi ku mutima n'ingaruka nzasanga mugifite igitsi ku mutima cyangwa nzasanga mwihebuye kabantu bari mu kubiva ngo vuba Semen amen. Sagaga papuro wakajanywa. Hayiza ngo wakajanye turare gadukesheje. Ariko mwo kubagana. Mwo kubana sore. Muvuza ngo turakesheje. Kama ngo mahanga. Muri nifuraga mwende mudopfa kukwega umuntu mukuru ahangaha. Waraga gasita ngase no kumuziranye yavuze ngo wiwanyu ngo mwamukweza akamanuka. Ngo twamba tumuhamagarira polisi ngayaye kavuga nkaruha nkanywa iriya juice mugakubana mwakama yunama kama undi akama mukurikira ariko ngiye kurangiza tuwe nk'abagarukiye bakecho nimutunga satani urutoke sho ariko kituma zabasuzugura kama bagira nyine ukamubona ngo kugororwa ngo satani yavuze ni mu mushahuze mugire gutya ko barama batinya ngo yaye uyu muhungu abinogi bo kera baba bamutunze urutoki baba binjiye kera bageze Burundi rwego naho abashikora amayikomeza ngo kuri umwana n'uwaheba kwararira umuntu nyamara mu gitondo izuba rikarasa ahari bwababwije ubuzima bwawe ahari bwababwije zerera muta Sameni amen. Yama. Uriya mukecuru yaragowe. Yari yaraburiwe. Yari yarabuze aho yerekera. Ariko ntiyacika indege. Saa 11 za mu gitondo akabyuka ngo adasanga wa mwami w'inabi ngo yagiye ku kazi atamukumbuye agahinda kamwishe ivumbi rya kitenge ryamurenze kamambiri kare kubita umukungu kazugera ngahangaha yahinduye iburuze bwari bwije cyane wiwe yashika kaza atangira gukarabira aho hafi ngo nawe agaragara nk'umunyamugi yarangiza akamubwira ngo ariko wa mugore we ninde wakurangiye iwanje wandushiwe ninde wakurangiye iwanje wamuteka mutwe ninde wakubwiye ngo uzanzanira akavuye mu mudugudu wanje agasohoka abantu barimo gucibwa intege n'umubwira ijambo ritari ryiza murimo kwanga ibirungo byo mu bwami murimo kwanga ibirungo bantu bakeneye ngo b'amapondesi inyanya z'ikizungu ibigori by'ikizungu by'ameza ye mu Rwanda nakanaje ameza abiri bakaba baratemye bikaba biraha ariko iby'iwacu ameza ngayajya kwera mu kwezi kw'Icyenda kweza mu kwezi kwa Kane ariko iyo bije bizaba ibigori bigira sana ndabikumbuye cyema ndabikumbuye
ikigora umuntu azagiye atangira akaza yumva ngo se Imana bite igira neza kujya bitandatu bakicaritse kugira ngo urangize naho ibyubu ibyahano nuko ujya gace ukagenda witeguye kugwara waguze n'imiti bigore by'amezi 3 nibwo buzima abantu bakeneye ibintu byose gusa ngo bagubwe neza hope yamayirukanga badaye basenga batarara mu masengesho yamizamuka kera bazamuye icya kabiri bamagura ikibanza bakura mu bati bagure bamagira kumba ka pasteur hejuru gafite dushe iyo ngiyo itonde teka bihere mu kwezi kw'icenda bizaragura mu kwezi kwa kane bizabiturize kuri Pasaka n'umwaga uzoza uryoha neza nunakuriye tuzamure data cyubahiro semene amen Hallelujah. reka ndere haruriyimwe wagarikiziga kuri yo ndahagubwa neza karamagira ngo yamaye kutusha amasaha tuzamure data cyubahiro Hallelujah. semene amen Amen. oh nyamara mu gitondo Zikavuga hari bwababwishe ubuzima bwawe hararabirangane usekura tamise. semene amen oya cyahari wanjugira ikibazo siza nica amasaha cyane si nk'ingeso nyine banavaje soma numva kisi narimvuze ko ndacumva ntabwo ndabadusatsi umunyamasengesho nari nategetse ko tuganira hejuru y'akamaro k'umunyamasengesho semene amen umunyamasengesho agira akamaro abantu babiri nabagereranyije nabo ababiri buriya umusirikare agira akamaro n'umuganga natwo tubiri usa nibuvuge Ezekiyeli yavuze hejuru y'ubwiza bw'Imana buturuka mu rusengero ariko ryaje muri Yesu semene amen ngo ahindukiye ngo abona umugezi uva iburasirazuba guturutse mu rusengero ngo umanuka ngo abona wa muntu azanye umugozi ngo arawupima ngo mikono 1000 imugera mu gomambara indigera mu mavi ngo ibindi bigera mu rukenyerero ngo ari gupima ijya kane ngo asanga ni umugezi umuntu atabasha kwambuka n'amaguru ngo nkaba yose reka mbavuga ijambo rimwe aho ngaho semene amen aho n'ubwiza bw'Imana buva mu masengesho haleluya kuba ahantu utabasha kwambuka n'ibirenge kaba wose ni buno buzima bwo kuva mu bwenge warangije kuyoborwa n'umwuka w'Imana hahandi bavuga ngo uje wumvira umwuka ugwiza urukundo ngo ndasoni uzagira ngo niwizera Yesu ni hahandi bavuze ngo bamwe bakurusha amajambere ngo ariko ya Yesu warayebuje semene amen aho ngaho si imbaraga z'umuntu si igihagararo cy'umuntu ahubwo azakata gusa akibira kuburuka gasanga cyara amajari agasohoka kibira agasohoka akatema indani agasohoka kuburuka akarangiza ingoni iracyari yari agasohoka irashya yarangiza akaburuka akambuka semene amen barangize uwo mugezi nguramanuka ngo ku ngombe mwareze ku ngombe zawo ngo habona ibiti byinshi kandi ngo ayo mazi ngo yusutse mu nyanja ngo amazi yaho ngo atanga ubuzima semene amen ngo uwo mugezi ngo ugira amafi menshi ngo umeze nk'ay'inyanja ngo ibyo biti ngo bizabyera imbuto ngo buri ukwezi semene rero ngo kandi ngo amatunda yayo ngo azaryoha bazabayarya ngo ibibabi byayo ngo ni umuti wagwaye akaduta bakazana bagashiraho wagwaye amahemba bagashiraho wagwaye amashamba bagashiraho
uwagwaye stroke bagashiraho niya handi bazabazana abagwaye mu cumba ukamuheza ku bibabi nyuma gura muri gusangira iki amatunda ko navuga akamaro k'abanyamasengesho ugomba kwerera umuntu imbuto akaba mu mbuto zawe semena haleluya ugomba kwerera umuntu imbuto akaba mu mbuto zawe uku kwezi akagira urukundo undi munsi akagira ibyishimo undi munsi akajya kwihangana undi munsi akajya kwirinda undi munsi zose imiterere y'abanyamasengesho semena amen munyamasengesho ni ingirakamaro mu itorero kuko umusirikare abereye igihugu ndagira ngo nyine naje kureba nsanga muri 94 kumanura hari abasirikare tuvuza amakuru y'abasirikare byari bigoye ariko no munsi wanone ndagira ngo tuvuga akamaro k'abasirikare ndagira murakaza muza amarira badohojeje muza abasaza kuntu baza muri kwa musi kirungwa bahwereye hari bamwe bafotoye bahwereye baba ndagira ngo namwe mwari murimo twaje mu mujyi keraga ariko abana b'abasirikare ngo bagereye ariko abasirikare ni beza ba biza bitangira bimeze nka busa bigatangira bigoye bigatangira drone iri ku mutwe akihisha agakomereka kandi we yanakomereka ababundi bazaga bavuga ngo dore ngo kirakomeretse oyaye bazaba baceceka ngo mwenzetu wameumiye ngo wowe kaba ndake we kaba ndake mwenzetu niko mantekerezaga nje sindashaye kaba ndake we kaba wowe uri kwa mufate bakamuzana ariko gatwego basenge abanyamasengesho muri Shalom ese ni Shalom ngiye muri gospel ariko ari nka Shalom iri aha around Shalom ni nkayito gose twesanga abantu bodore ngokera yo bodore yarakomeretse ngwiwe ngo sindi kunyagira gutya ngo bagipfukama ngo rakomereka mwitonde gira umumaro w'abandi aba bantu nasanze baza bahagarara ahantu habiri abasirikare bahagarara aho bipfuye aho byarangiye kandi intego n'insinzi intego niki nizudatsinda turasigara twese ariko abanyamasengesho twebwe tugezaho duhashaka bureba utupakalie bureba kwa mkate hakuna mafungo. Mungu alisema hakuna mafungo. Ayo ariko biza biryoheme biza bibera nk'abakirega ariko abanyamasengesho bakunda nko gufunga cyane bagafunga kugeza nyine mu ntakize n'ikirere bakigarushye. Umuganga ari mu bantu baza bavura abantu bameze nabi, bamwe bagwaye bikomere, abandi byaboze, abandi babuze uko bagira, ariko abaganga ni beza. Umuganga urimo nazamura ukuboko tumuheze umugisha muzira rya Yesu. Pastor mari mwijugeze umugisha, ariko abandi baje tuzi kwi abize pedagoge muzamure muzira rya Yesu. Mugaruke abize comptabilité muri kaminuza ni bazamure. Dutuze semena amen. Umunyamasengesho agomba kuba ari ingirakamaro mu itorero, yigira ku muganga. Niba umuganga ashobora kwihanganira igisebe kinuka cy'umwana utari uwiwe w'umwanzi w'iwabo, yarangiza discipline yabo ikavuga ngo mwihanganire, umupfuke, umwoze, udatinze, udafite ubute, nakira Imana izabiguhembera. Umusirikare agasiga amatera mu wiwe akarakurara
ku gatongo mu mbeho bene ya yindi y'igitangaza, yarangiza akabona uwa mbere arapfuye, uwa kabiri arapfuye, uwa gatatu arapfuye, yarangiza akaguma gusa agaceceka, yarangiza akagera ku nsinzi. Harasaba gukonya amasengesho natwe tugera ku nsinzi. Semena amen. Yesu aravuga ngo umwami udakunda abantu, umwami mubi, tubaha Imana, yumvishije abasenga. Nimureke gucika intege hakiri kare. Semena amen. Oyasigaye itatu. Kwanza ndo wa mbere ku gusamara izinga. Zuko tangaza. Tuzamure data cyubahiro. Tugire data duke. Abanyamasengesho muri uriya mugwa w'igisirikare, umugwi w'igisirikare bagomeze nk'abadezata. Mudezata ni ngaho cyangwa umuwoga. Hari bamwe baga ngo wituna abawoga, abandi bakaba nk'abadezata. Umuwoga zikwambara gukubitamo rugagi gutya, azayihambira kugira ngo n'umuntu murundi. Akifite no kurukina. Mwiregeza akayikubita kazamuka yamara kayigarura. Umuwoga yahunze ku rugamba. Yahunze ereri mw'intambara. Yarangiza agahitagira gute agenda amara akatwifatiririye. We leta kuku we leta kuku wewe choma kuku we tikayo akamahangarara. Abavuye ku rugamba mu kanya bahashize ngo safani yego naza kwita sariyoti ye. Mureke twe kuba abadeserteri ku murimo w'Imana. Hallelujah. Mureke twe kuba abadeserteri. Hari topic twimwe twigeze kuba mu giteranira muri assemble ngo mumwihanganire nawe yarahamagawe. Ese ndikute mwana muvuganye ngo mumwemere nawe yarahamagawe. Twese twonganye imbaraga muze, ariko agomba kwemerana. Nubwo ikanisa ryanje ritarazamuka, ni munyemere naje narahamagawe. Nose mukeneye ngo ntangire kuri deliverance tibyokunda, munyemere naje narahamagawe. None jewe ko maze nk'umwaka mbaye nsenga ntaravuga kuri ruga, ni munyemere naje narahamagawe. None se muze ikiyo cyanje nimba gifitemo ibikezi uramunga ya kera ngo wewe ngicyawo ukubita gutyo ukabona indege yanze guhaguruka. Nyemera naje narahamagawe muze. Nyemera dufatikanya akazi. Twemerane. Nabwiye biwaceje ubundi ngo nutangira amafungo mu gitondo ukumva saa 5 birabuze. Bwira Imana ngo wamana we. Sije wahera. Naringiye gufunga. Ari amafungo y'iminsi y'amasaha 5 arahagije imbere y'Imana. Semena amen. Nimba bita icyo bita gutoza. Impamvu nuko turimo gushaka kwigira abakuru tutaratojejwe ngo tunyure muri training. Niba mu gitondo ariko muzi umuntu yapanda amasengesho azamarara bitotse ijoro ko buriko ndacavuba. None watangira kera saa 5 ukazumva wazona umwana atambukanye umugati kwa mutangira kugura amacandwe menshi mu kanwa. Nibikunanira uzo tukazapfa kujya utarabwira Imana. Uyibwire ngo sinokwishingaga barugondera. None uzompeza izindi imbaraga hamwe n'isori n'imbaraga z'Imana uzogera saa 7 ejo bundi. Hamwe n'Imana n'ubushake n'umutima ubifiti uzageza amasaha 12 ejo bundi. Kandi ibyagutsinze byarangiza kugutsinda ukabigerageza inshuro 3 cyangwa 4 byanga byakunda ugomba kubishobora nawe. Ariko twishwe n'abantu batubesha. Je munsi twakijijwe twafukora amasengesho y'imisi 3 amanywa n'ijoro ngo tuzogera ku munsi wa kabiri wa mbere wa kabiri wa gatatu bw'itondo bankucenza gatoye nkugiye koga biruka nkambwira mukecuru ngaye karabaye bankungirira neza. Naragarutse namagaruka nikiyo kimeze kireje nguko nari mfite imbaraga nishe. Ariko no munsi icyo ndekikira ikibazo cyanje cyo kudafunga no kugira gute narabyitojeje nanamenye naho natsindiwe. Nimba umusirikare agera ku nsinzi
nimba umuganga agera ku ntsinzi ariko uzi umuganga wabyajije umwana yamara agakura akagera ngaha ngo muga ngo dore wa mwana gadore nguye ngo ariko amara kaza asa hano wosereza nyina ngo ariko wewe ukunda wandurije ariko uzi umusirikare ho bwira abantu ngo wewe nilifika kwenu wewe ulikuwa mwoga ulikuwa kidogo nikubeba hapa kwa bega nikapiga tu nikupiga wewe none kwa kunyaya ngo warangira amasomo we iyo narangiza nimureke dusenge nimureke tuzige nimureke turi kwibesha ijambo ry'Imana rituganze barakoze bavuga butumwa Imana imwijuru baheze umugisha